Golden Jubilee program of Hemphu Club 2022 first day. Coba lapen itu makan Hemphu Club kalian so agak bang pupi pan itu man jadi ini pengen bisa dalam itu man hidup memang ada ansus lebih suri nak tani pada apor pilih. Sertalin kartu anda katalon labangso Hemphu Club along Presiden Boben Kathara Kahai lapen dak reception committee amai pu komchun bang pandang lok aro are melong ke claim kachupaduk hotel lapen jin lapen litum kaching honai ninga chethanai litum 20 mohe litum thepolong halatai si kemesen asai lame kitek lapen kiri lapen kapaklan tema alang litum mapan kawai pon ready? That whole video. Sorry, photo session. And here is Happy New Year. Chart. Quan tâm đó. Ôi, kin, lo. Art Enterprise Hamren bukan itu asal. Ada sana. 70 rupees. Mix ikan. Sub mix. Mudah buat. John Rosin dipesi tumharu lunje na paribon policy alangi. I love Harlongjuve Golden Jubilee celebration Hemphu Club 2022. Viewers, complete हुआ Golden Jubilee Hemphu Club YY 22 এটা হলো Happy New Year. Viewers, সরকার দেখাইছে 1970 to establish and 2020 to মানে আজিৰ দিনত 50 years completed. Alang ilake Miss Jalindarom pilo lapen adun juga bangga lake Miss Romeo Terompi. They are the judges. Lapen alang ilake laki hai di tahun di Solo lapen di Tulan labang kelang li Miss Jubilee Nasepi curoi lo lalu teman kami ada kerang apa tak sih kalau itu macam ni itu, kita angkoi long kami pasti jadi konsulat. Contestant number 1 is Rukjini Terompi. And next will be followed by contestant number 2.
by contestant number 4. And the next, it will be followed by contestant number 5. The next duty is contestant number 7. Here's the interval number 7. The next will be followed by contestant Here's the love relay. Here's the beauty line.
contestant number 'Next up, last but not the least, is contestant number 40.
Bali Tumlo, Alali Tuman, Asa kita pen, Nisha de Bisa Madasi. Yes, that's like the spirit. Toh. Marli atung la bilon kapang ko patim spatuji la sinding arong jipidun sinang kato kaweta. Bilon tolong bane kena ni tolong mat. Toh. Ala game ba. এতিয়া বলে বেলুন ফটোৱা Ala ke phok pata lai sen tu den no. La bang. Oh. Chalo ke lo asam. Ini kita busy na. अभी डेमो दिखाएगा डेमो ये देखो डेमो दिखा रहा है जहाँ सबसे देरी है फटुआ ये जिकिबो ये फटुआ का Alang me meji no ni kuma ni Marli tumpe kapela pa lang pon hulo na. माने Pasal na taksi. एग्जांपल दिस 1 2 3 Belum terak teme नहीं बोलो ये निमाली बना था तुमके बला अलाली तो पहले के हाय तुम लोग क्लास के तुम्हें लोग देखा था जुबली हंसपी अच्छा जुबली हंसपी सिक्के के कैश तबकी थर्ड बागे अंजलि बेबी Para je yang wis sing sandeng.
Okay, you can give introduction to yourself. Nang limen nang chitanik ha? Nilimen ke sami rujili teron pi. Nang li datarong masar ni. Narong. Terong Harlongjuve. One spot. Divine Spur. Okay, thank you for the introduction. Nang limetang ating long charge at long. Okay, it's an alarm. Ang to na contestant sa honta. Nang litum la introduction round up ang nang litum ladak. Michael Long wangpen, nilitum nar jujelo, wangpen ng limen, ng liku, wangpen ng lirong, lahay ng chitanon, kunat mga Charlie, lahay ng chitanig non, nilitum bangan nar jujelo introduction round up ang kete. To. Nilimen ke maling tipi. Harlongjuve. Okay. Ang linala ka Charlie ke? Hillview. Okay. Thank you. Nangidim sa dam Tamilo. Please welcome the next contestant, contestant number 3. Next, please welcome contestant number 5.
Jubilee Hemphu, Nilirong ke Hamren Harlongjuve, Pangchorong. Thank you, contestant number 5. Nilimen ke Mirgasim BP ni kacari yang deng ke class 1 ni Kiduna School ke dan Basco High School Hamren. Thank you, contestant number 9. Thank you, contestant.
It's the judge, Rumir Teronti. Hello, beautiful. Karbi Anglong Assam. Thank you so much. Contestant number 2 is asking his master. It's Mirjilin Hansepi. Okay. Hi, Malin. Hello. How are you? Masama kabar misen ma? Lagi, aki joy nai. The Golden Jubilee to be provided. Audience, no comments, please. Silence. Please. Audience, don't get her. Soon, Oma. Okay, I'm taking a punt at the previous question and our principal. ABC, okay.